Mwiriwe bene data, tubahaye ikaze uyu munsi ku gicaniro cy'umuryango. Imirongo y'ibyanditswe yakuwe muri Bibiliya yera ndetse n'imirongo migufi yakuwe mu bibwiriza byabwirijwe na mwene data William Marion Branham hagati y'umwaka w'1947 n'1965. Mu gihe muri kumvira ijambo ry'Imana, turizera ko muri buhabwe umugisha. Yona igice cya 3 umurongo wa 3 kugera ku wa 4 n'umurongo wa 10. Nuko Yona arahaguruka ajya i Nineve nk'uko Uwiteka yamutegetse, kandi Nineve wari umurwa munini cyane kuzenguruka rwari urugendo rw'iminsi 3. Yona atangira kujya mu mudugudu, agenda urugendo rw'umunsi umwe, ararangurura ati, hasigaye iminsi 40 Nineve hakarimbuka. Imana ibonye imirimo yabo, uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi irigarura, ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza. If no repentance, then judgment is sure to come. Hezekiah repented. See? Nineveh repented. Niba nta kwihana, rero urubanza ruzaza nta kabuza. Hezekiya yarihannye. Murabona? Ahab never repent. Nebuchadnezzar never repent. The people in Noah's times never repent. And the judgment swept right on in. Ninewe yarihannye. Ahabu ntiyigeze yihana. Nebukadinezari ntiyigeze yihana. Abantu bo mu bihe bya Nowa ntibigeze bihana. Kandi urubanza ruhita rubinjiramo. Murabona? Now, but he first warns everybody. Everybody gets a warning. Now, seeing the time is at hand, let everyone that feels that there is a warning repent quickly before the wrath of God strikes. Ariko ibanza kuburira buri wese araburirwa. Noneho tubona ko igihe cyegereje. Reka buri wese wumva ko hariho umuburo yihane bwangu mbere yuko uburakari bw'Imana bukubita. Now, a man, Mr. Dow, asked me here not long ago. He said, Brother Branham, I'm getting old. I'm getting weak. 91. Noneho umugabo Bwana Dodge nta gihe kirekire gishize yarambajije, aravuga ati, nyene data Branham, ndi gusaza, ndi gucika intege 91. He said, do you think I'm ready to die? Do you think I'm ready to go? You think I'm saved? Aravuga ati, mbese utekereza ko niteguye gupfa? Mbese utekereza ko niteguye kugenda? Mbese utekereza ko nakijijwe? I said, Mr. Dow, did you ever go to a doctor for a physical checkup? He said, yes. And you tell him. Naravuze nti, Bwana Dodge, wigeze ujya kwa muganga bagusuzume umubiri wose? Aravuga ati, yego. Now what the doctor does, he's got a book laying there. And he takes this book and he finds out, now the first thing I ought to do to that man, check his heart. So he gets the stethoscopes and puts them in his ear, checks his heart. Noneho cyo muganga akora, aba afite igitabo kirambitse hariya, maze agafata icyo gitabo maze akarebamo. Ati, noneho ikintu cya mbere nagakoreye uyu muntu ni ukugenzura umutima we, maze agafata icyumvirizo maze akagishyira mu matwi ye, agapima umutima we. I said, then the next thing he gets, he finds out his blood pressure with a pressure on his arm. Then the next thing he does, he takes a urine specimen and whatever more, some blood out of him. Maze ndavuga nti rero ikintu gikurikiyeho afata umuvuduko w'amaraso ye n'umuvuduko mu kuboko kwe. Gikurikiyeho akora afata igipimo gito cy'inkari n'ikindi kintu n'amaraso make amuturutsemo. N'ibyo bintu bindi bitandukanye. All these different things. He goes through all of it, and if he can't find nothing, takes the x-ray. If he can't find nothing, they say, Mr. Dow, you're physically all right. Mu byuma. Niba nta kintu ashobora kubona, ashobora kuvuga ati, Bwana Dodge, umeze neza mu mubiri wose. Now I said, in this case, I'm giving a soul examination. See? And God, for the soul, only has one instrument. That's right. That's His word. Maze ndavugana. Muri icyo kibazo, ntanga gupimwa k'ubugingo. Urabona? Kandi Imana kubw'ubugingo ifite igikoresho kimwe gusa, icyo ni ijambo ryayo. That's His word. And Jesus said in St. John 5:24, he that heareth my word. Now that hear doesn't mean just to listen to the noise. Kandi Yesu yavuze muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 24 ati, wumva ijambo ryanjye. Noneho uwumva ntabwo bisobanuye gusa gutega amatwi urusaku gusa. That hear means to receive it.
Who can receive my word? Amen. He that hears it. Uwumva bisobanura kwakira. Ushobora kwakira ijambo ryanjye. Amen. Uryumva ntahagarara gusa abyita ibidafite akamaro ibyo bintu. Nta na kimwe kuri ryo. Simbyizera. Don't stand still talking nonsense. Them things and nothing to it. I don't believe that. He that hears my word. That's the word of Jesus, which he is the word. Nta na kimwe kuri ryo. Nta byaryo. Simbyizera. Wumva ijambo ryanjye. Haha, iryo ni ijambo rya Yesu. Ari ryo jambo. Turi kumwe. There you are. If you can hear my word, he said, and believe on him that sent me, he has passed from death unto life, and shall not even come to the judgment, but already passed from it. Iyo mushobora kumva ijambo ryanjye, yaravuze ati, niba wakumva ijambo ryanjye, wumva ijambo ryanjye, akandi akizera uwantumye, yavuye mu rupfu ajya mu bugingo kandi ntazigera ajya mu rubanza, ahubwo yamaze kurunyuramo. Amen. I said, how's your heart beating now? He said, I believe it. I have heard it. I have received it. Ndavuga nti mbese umutima wawe utera utubu? Aravuga ati ndabyizera, narabyumvise, narabyakiriye. I said, then according to the head specialist, the chief operator, the chief doctor of eternal life says you've passed from death unto life and shall never come to the condemnation. Ndavuga nti rero nshingiye ku muyobozi w'inzobere, umuyobozi w'ababaga, umuyobozi w'umuganga w'ubuzima bw'iteka, aravuga ati wavuye mu rupfu ujya mu bugingo kandi ntuzigera ujya mu rubanza.